Dolamara Police Station along Bharat Chautal po ino na bangko lock up arloma ametang kok tachipidet. Ingding inkoy troxy ASO General Conference Duliajan along ke Pamanpon. Kardom pini prime time berta longpen nili sami rupali timungpi non bertang tonpen archupanik tha lakha pho rongkhang constituency BJP mass joining amai ke dopon along don pharo ke thomra klikebra trok ahemtun BJP along chipokdun MLA kilig nang tebokong song do anatum dode sangse along mai ki padodam lapen ajahak asongatum mithang asongapan aning kachithe kabiajok kaprek along chepa ogdun lapuson ang thek ponlongsi lakha pho rongkhang constituency BJP along ASDC lapen congress chepa ogamai kangnipon mai along aluhi sarpo amanpen MP Horen Singh B MLA Dr. Mansing Rongpi VDC Chairman Dinen Bordoloy lapen Aris Sangho atum sitame chitongdun lapen bangso mai Rongkhang Mondol President Bimol Timung Pensi mai charipon আজি মাছ জয়নিং হৈছে আমাৰ কাকন ৰংখাং মণ্ডল অধীনত 300তকৈ অধিক পৰিয়ালে নিজ দল তথা কংগ্ৰেছ আৰু এছপি ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত চামিল হৈছে যোগদান কৰিছে গতিকে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ বা এইটোৱে প্ৰমাণ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে বা চৰকাৰে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল প্ৰগ্ৰাম ৰঙা নেতৃত্বত কাৰ্বি আংলঙত আৰু এই 5 নং ৰংখাঙতো বহুত মানে ৰাইজৰ আঁচনি ইয়াত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু ৰাইজে এই আঁচনিবোৰ উপভোগ কৰিব পাৰিছে ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিছে যাৰ বাবে এই আঁচনিবোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাইজে যিটো পাই আছে এটাৰ পিছত এটা আঁচনি গতিকে বিজেপিৰ কাম কাজ দেখি ৰাইজৰ কাৰণে যে কাম কৰি আছে এই দেখি আজি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি আৰু এছডিচি দল ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আজি তেওঁলোকে যোগদান কৰিছে গতিকে আজিৰ এই সভাটো বিশেষকৈ মাছ জইনিং প্ৰগ্ৰামে আৰু মই ভাবিছোঁ যে এতিয়া ইলেকশ্যনতো আৰু 3-4 মাহ আছে আৰু আমাৰ সংগঠন ফালৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা নাই মানে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰস্তুতি চলাইছে গতিকে তাৰ আগমুহূৰ্তত যে ইমান 300তকৈ অধিক পৰিয়ালে যোগদান কৰিছে গতিকে অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ 5 নং ৰংখাঙৰ পৰা বিপুল ভোটত আমি ভোট দি জয়যুক্ত কৰাব পাৰিম Mayalong MP Horen Singh B pen rat athengno lam ke chaipon ke Arunodaya scheme phaikuni inkora isi arnipen pharo narkebra thongkep atangka kilut pangchengpo lapen nang ludwekpo anchota kalilang Christmas bihu lapen Durga Puja apor pulotangte suri isira pharo phoan nang luji lapen ke damtang soarlo atum sen gravel rongajo ke thok atangka sitame Christmas aprang longpon puputa rat athengno klarsap pen thanpon dongka mukam pen dikonto terang Karbi Daily News Phaikuni ni phai Krisir Kebarni ajo apor malong Bharat Chautal pinut Adivasi amunit ahem oso Dhananjay Mirdha ningkan krehini artabhan chopen apranch endet Aphi Dolamara Police atum Birta Longpen Dunsi Bharat Chautal aphan Arnikang Sam Apora Longpen Ahem Dolamara Police Station alongan 1 Detsi Case number 10 2020 under section 302 IPC Pabon Ponsi Lock up along Bikoglo Bonta por phai ke thomra minute phokep Arnikang Sam Aporalom lock up arlomat amethang kokthat chipidet pusi Birta Longdun Lasyada prang aporpen Difu additional SP Indranil Borua Bukajan Magistrate Bhaskar Kalita Lapen Borpathar Police Deithor Police atum Wang Petsi Langpang Chingkanglo Child was missing and on the 19th evening the locals found the dead body of the child inside the house of a person. The deceased child's name was Dhananjay Mirdha. He was 12 years old. So it was found that the accused Bharat Sautal had murdered him. So they lodged an FIR on the 19th morning, right?
19th morning yesterday, and yesterday No, it will 20. it was 20th morning, and the police went and found the dead body and the accused. The accused person has been arrested. He was arrested. He was kept in the lockbox, and while the other preparations were going on to forward him, he attempted suicide. How is it possible to take life inside the police custody? We are looking into that, how it became possible. He attempted suicide using his own string from his underwear. I was also getting information about the arrest of about his arrest, but while he was arrested, he was neither handcuffed or not yet tied by the police. Why it is? Why this happened? The handcuffing is not mandatory. No. He is an accused person and takes life over 12 years old. But he was bringing to the police custody freely, not even tied up. The handcuffing someone depends on the situation. If it really required, he was not resisting arrest. He didn't attempt to run away or escape. So he was cooperating with the investigation. How late was the incident happened yesterday? I didn't get you. About his suicide. At what time he was committing suicide? He committed it around 3:50. 3:50. 3:50 in the afternoon. Wow. It is a broad daylight. Yes, it was in the daylight. Now his body will be taken to? His body will be sent for postmortem. Inquest is being done by a magistrate. His body will be taken for PM, and after that handed over to the. Lapen Kichitang Abangapan, case number 11, 2020, 302 IPC under section 166A, 304A, 34 IPC Pabon Ponsi, Kichitang Arpum, postmortem apan Dolamara Police Station Pen Dipuan Ponderlo. Paikuni ni Pai Inquiry ni Korkanthi MSC Football Tournament Cup Ningkan Surihini re Inquiry Aparman Kepang Chingponalong Tikilangjun Sports Association atumpen patirpi ponsi Tikilangjun pathu aklamalong pangchingpon. Kechengsi Korkanthi Constituency MSC Cup Kechingpon along local MSC mate Karbi Anglong Termas Council EM Raju Tiso Lapen Aluhi Man Pengpen Karbi Anglong Termas Council EM Lunsing Teron Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Teron Lapen Ki Ongdung BJP Mondal Committee atum chetong dun rinti. Labangso Kechengsi Korkanthi MSC Cup pathupon aterang Phongbirik PS versus Nopaghat Youth Club atum angbongsi pathupon. Laso along Kangsaipon mate referee atum lake meet referee Bisnu Terang assistant referee Suryo Be Lapen Khorsing Terang fourth referee Emerson Rongpi atum ahinpen ingsaidun. Pending pancing poli mo. Sudah Tikilangjun hawat ada wera punta ani aron bangsu misikap tournament untuk match TV pon ini. Sini tu ada Tikilangjun Sports Association dalam kumpen cingla sini. Misikap bangta kiceng begitu. Cuman kibang jiu kita bang tum ason khela istami tamo hela tenda har long tam similang solong tam istami ilega volleyball ende badminton option rasi kaprek match matang da game semua kan tamo hela uwi gimi tum han tani bi bunyi jane ka 16 ani kela Richard mo semua sports and Laso along Phongbirik PS atum goal 4/0 pen Nopaghat Youth Club atum aphan Parem Ponsi Mesen Ingsamjin pen Kechengsi Korkanthi MSC Cup pathupon. Tikilangjun pen Monirambe Karbi Daily News. All Assam Student Union mate asuatum Ingdeng Kretroxy General Conference Paikuni Nipai Krenar Kepen Inkore Isian Solakata Dulia Janalong Pamanpon. Paikuni Nipai Kre Sirkebarni Asu Teripi Maipu Dipankar Kumarnath Pensi Song Lama Inturponlo Lapen Teripi Kongchunbang Lurinjoti Gogoi Pensi Chikimo Asai Dengpon.
Lapen dedapi asu telipi bidisar Dr. Sumujil Kumar Bhattacharya pensi cultural rally impupon pen penangan khaya risoi jangatum armu chejengdun. Labangso General Conference along suri-suri arisoi jangatum cito dun rinti. Lapen kapri-kapriga state district penta armu citong dun dopiklo. Lason thak-thaksi Karbi Anglong asu district committee ahin penta bang Pharohini sosi armu bangso General Conference along citong dun. News Desk Report, Karbi Daily News. Pinini Bhai Inquiry CRNI Arboretum Cum Craft Center Auditorium Hall along Karbi Lamed Amai Lapen Karbi Cultural Society Chelangsi Chethan Chebong Amai Kangi Bangso Mai KLA Lapen KC Samai Pupensi Mai Charipon Mai Along Assam Cabinet Minister Sum Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singbe EM MEC Political Party Pen ASDC Asong APHLC BJP Congress Lapen Karbi Anglong Ahampang Asong Amri Along Kedo Ahampang Asong Atum Mai Along Chitongdun Mai ke phanang kok alam the abangke Viswanath Akarbiatum ke matha kisung aputhak kupuson si kang saidunji ma lapen chethan chimun nang puphansi mai phapon Sunitpur pen kewang Akarbiatum aphan kupi kosonsi ke phoma pu apor pipon pen lamthi pajai ke thanang yalam ta velo je kroi tangelo rip elo lasi nilihin pental majority must be granted nililong ta nilita che la sahin dan gen nilita majority long se tutun la pen che kroi dun la pen ke moheda lang li 20% dolang purong hanga ke hai pen Sunitpur district alang li thanik lo 20% atum ke kache kroi dun ji pusido tum gela BTR long se tutun ji pu lasi hala ke tutun ji patum handa mejong si KCS pen Karbi Lamed amai alang litum pen nang pangrum pen denil tum tamela tum han chethan che mundang nangji la penda political party ke doana tum dame thanu nangji do dun de das keme la pen liye matha tengte non la BTR record ke kurita before assembly election la sili tum ta plan disya Karbi tum ta isi opportunity en nangi give and take ni tuma panda satellite council nang pinang po lapen itum nang cara po pelong nang jima po niliga mat hateng de lasi ethe nang le tuma moheta thalo minister ke haita Karbi etum gitu long krisia district long do lasi le tum satellite council ke hang dia pan ke nilitum Karbi autonomous council minister ke hai pen chenglok MLA ke hai tum lapen ke MP ke hai nilitum tan ninga plong pen nang cerap dum po si na tum ban lam jak nang pilo lapen nang tum plan district tum bade e climate si donang po nongge plan district tum da kapre a group do ko hoite la si plan district Karbi tum anda sivet dolo plong te nil tum tame nang ka cerap dun nang chitudun bang ke joy ke po na Karbi ang long bang ke beleg lo he sita hada plan district do Karbi tum anda climate jong si dolo plong te nil tum tame Delhi tame Dispur tame nan pen ke nilitum tame pressure group apa kan itu nang pidun pola pen pressure group tali lo nilitum thang mata nang cerap cetudun pola pen nilitum tang dun ko si lam jak nang pilo lasi development akam dan itu Karbi autonomous council ke tangka poisa komre lasi autonomous state hang bomlo lasi la bisunat sariali tame non 7-8 course baga project do non December long te pangcheng dampo lapen ke nili chaibuk sang sukhilong dada community hall pidalo open stage pidamlo lasi akapre non hujai long tame Karbi bon kimik bomlo lason taksi hola dak nogong long tanili tumalong lido Karbi hostel do dak tame kapit heji phan acher sur do lai tame claim ponje phan nitum Karbi autonomous council pen claim pon po lasi pini mersan lo tinta collective opinion pen sipini ke final decision lo final decision bangke BTR do nang nelo pulau la bangke nilita ning aklong pen nang tompan nang cedon dun lo la pen ke bang jiang ni anda benilita nang cerap cetudun pupus lam cak pe sini lam theng ton ko lo kado Labang so ke jai ponahut ronghang asang ho kaning je pon laki non BTR pakipu Viswanath ke parlo ponji alam thepen dodon nang jima dodon nang nima pukamatha sung piglo puta pu athe ong lunga tumke dodon nang ni puki ningji atumta do puta than lasi Karbi Anglong autonomous council pen moapi akerap dojima awema lasi bidi sore ke ponji aphan mesen
nang thandon thaputa arjupon lapen KCS KLA hamphang asong doan lapen political party ke doan natumta BTR arlo ke dodon ke moaphi sungdaji lasi dodon nang niluputa pu lapen ke kali polotangte satellite council le hang thurong lo nang puta ningjerinti ki jutsi mayalong kachetong atuman chekroisi BTR arlo dodon delo lapen dodon nang nilupusi mayalong cheparai pon idudun apen angkot kali apen dudun nang nek rezeki nyamai long cerai pon apen hini bang cerai bang gala hello kali biang long pen antan ke doa kar dia tama kisung siduling ap thakle pon setelah council ap thakle pon katu kabe akar picit ante don pet pen cingru pet pen cisong rak pet lo nang sikini cerai apen anpar ini mana minister lalu MP lalu CM lalu sekarang lo Autonomous Council SMD dan biar parliamen kalau anjing kata gue bilang ya cing bayar sampai kepapon dia paham apa yang main cerai senin kan kasut yang yang sih itu mungkin sekarang rodam lendam rodam orang bilang apa sekarang iklan itu hekpo sini CEM penta dodon nang nelo BTR aloke lapen moaphi sita Karbi Anglong Autonomous Council MP MLA atumpen amatse nang chisong don popusi pherangki angno lamthejai difupen Rajibrongpi Karbi Daily News Pini prime time berta bangke lansi kang tonpon iglo domi thakni kurang thu